Assalamu alaikum. Бүгін ноябрьдің 10 жұма ертесі күні Буюй ТВ. Біз сізге Украинада олып кешкен мақалалар хақында тарқатамыз. Украина Қырымда инсан ақлары мәселесінде бір қарар лихасын азырлай. Ноябрь айында қарар лихасы Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының комитетінде рей беру үшін тақдым етілəcек. Бұл уақытта Қырымтадар халқының мәселелерінде Украина президентінің векілетлесі Мустафа Джемилев білдірді. Вестиқада ишғал етілген Қырымда Русия тарафындан инсан ақларының бұзылуы тағбық етілі. Шу жүмледен искенжелер, тақыбатлар, махкемелер. Я сейчас знаю, что соавторами нашей резолюции Bizim қарарымыздың müellifdeşleri tarafından karar iyi tarzda yazılgan. Mende onun mitini endi бар. Анда işgalciler tarafından insan haklarının riayeti ile bağlı episi meseleler kaydetilgen. Müellifler olarak karga 30 memleket koşuldu. Rey birecekler ise daha da ziyade olacak. Америка Бірлескен Devletleri Украин Қырымның илхақы ve Donetsk ve Lugansk vilayetlері қысмының işgali үшін Русияге қаршы санкцияларыны кеңештірді. Бұл уақытта Бірлескен Devletleri Малия Назерлігінің сайтында білдірілі. Санкциялар жедвеліне да 2 Украин қошылды. Александр Басов өзі илан еткен Луганск халық жемқұриетінің сөзде Devlet Тәлөкесізлігі Назерінің муавины ve Андрей Сушко Русия Федераль Тәлөкесізлік қызметінің қадимы. Бұның іле жедвелге Русия Федерациясы артиллерия сила куветлерінің ve ракета ордуларының ребері Владимир Зарицкий көрсетілді. Да, санкциялар 9 оқықай шақысқа тарқалды. Сынарлану тәдбірлерінің көрсетілуі ақында әвел Украина мәселелерінде Америка Бірлескен Devletleri'nin мақсус тәмсілжісі хабер еткенеді. Оның сөзлеріне көре бұл шақыслар ve шirketlер Қырымда ve Украина шарқында инсан ақларының жиди бұзылуына алақадарлар. Global Firepower лихасының фікіріне көре Украина ордусы Авропаның 10 en iri silahlı kuvvetler jidveline кірді. Bu yerde ordu sayısı texniki donatılу ve memleketin logistik ve sanayi çereleri hesapқа alına. Ukraina aman 5 milyar dolar mudafa büjetinin ve 1 milyonluk ordusının Çehiyadan oge ketті, ama Yunanistan'dan arta kaldı. En güçlü ordularının ilk üçünde Rusya, Frankistan ve Büyük Britanya. Umumen reytingde 25 memleket. Октябрьның 27-інде işgal altındaki Donbass'ta ОБСЕ'нің пилотсыз uçağının urup düşürülüvінде Rusya ve onun nezaretindeki isyancılar, mesuliyetlilер. Bu haqda Avropa Birliği'nin bildiruvінде denili bu bildiruvге Avropa Birliği'nin ortak memleketleri kol tuttu. Şu cümleden Ukrayna, Moldova, Gürcistan hepsi olup 40 memleket. ОБСЕ missiyasının yekünlerine göre Cihaz tuşkeni sebebi başqa birinin təsiridir. Bunun ile nezaretçiler kaydet eki. 8 adam qaza vaqtında bu bölgede patlak seslerini işitken. Avropa Birliği Rusiyanın izalarını bekley. Bunun ile kanunsuz silahlı tüzülövlerge maliyevi ve harbiy yardımını toxtatmağa talap eteler. Австрияда Русияге жасуслық еткенінде шубелі яқаланылды. Бұл истифадaki Австрия офицері. Бұл уақытта Twitter sayfasында мемлекеттің мұдафа назерлігінің темсілжісі Михаэль Бауэр хабер етті. Бұл себептен Австрия тышышлер назері Карен Кнайсель Русия Федерациясына япажақ зиретінің лягу етті. Венаға есе Русия дипломаты чағырылды. Депрессия нешірінің мәлуматына көре шубелі өз қабатыны таныды, білдірді. Москва кендісіне Австрия ордусының әрекетлері ақында хабер етмек үшін тәчхизат берген. Yuqarı Rada Avropa Birliği ile milyard evroluk makroiqtisadi yardım hakkında anlaşmanı tasdiqladı. Bunun yardımı ile Ukrayna memleketinin maliyevi iqtisadi stabiliği için koşma kreditler alabilecek. Yardımın berilüvü ekiге bölünecek. Birincisini artıq almaq için Kiev texniki şartlarını yerine getirdi. Paralarını berilüvü bu sene beklenili. Велике прохання підтримати даний Бұл қанун лихасына қол тұтмаға рижа етеміз. Бүгін тәздіқлануыны кече портықларымызға білдіріп, елап олсақ, артық базар әртісі күні кереклі процедураларны кече башларымыз бойлеже 2018 сенесі бюджетіне макромалиеви ярдымының бірінші қысмына алырмыз. Украина мемлекетлер арасында сербест тижерет мынтақасының яратылуы ақында Қытай ile месиатлашмалар кечермеге башлады. Тарафлар Пекинде кечкен ilk Украин-Қытай иш форумы вақтында бұдың ақында анлаштылар.
Украина бе Кытай тижерет санайы палаталары эшбірлік хакында меморандум имзаладылар. Bunun ile forumdaki çalışmalar neticesinde 500 milyar dolarlık yanı yatırım yıkası olacak. Укргидроэнерго ve электроинжиниринг Кытай милли şirketi Dnestrovska gidroelektrostansiyasının 3. kısmının kuruluşu hakkında vesika imzaladılar. Форум, який відбувся, і конкретні угоди, які ви бачили. Keçken forum viyasiz көрген anlaşuvlar episi bu Kerçek leyhalar çerçevesinde stratejik ortaklığının kuvvetleştirilüvüdür. Biz yol haritasını yaptık. O yılının sonunda kadar hazır olacak. Bu programa 5 yıllıktır ve sadece ihtiyacımız olgan ve global meselelerini çözmey. Milli Birlik diktantı noyabrının 9'unda Ukrayna yazısı ve tili kununda Ukraynalar yıllık radyo diktantını yazdılar. Bu diktant artık 18. oldu. Flashmob'un resmi şarı birlikte yazamız. Diktant Ukrayna radyosunda yayınlandı. İstegen koşulabildi. Geçken sene diktantını aman 30.000 adam yazdı. Onlardan arasında 23 iştirakçı hiçbir hata yapmadı. Radiodan canlı yayınlaf olğanı için biraz korktum. Çünkü yaxşı eşitilmez dep düşündüm. Ama menimce diktantqa yet güzel seviyede okuldu. Eğer imla kaydelerini unutmagan olsam, neticeler iyi olmak gerek. Diktant yengildi güledi ama sonra aşıkmayıp oku ve teşkirip çıkan son hepsi toktaf işaretlerine kerek gibi koyasın. Ukrayna'da gençler için tahsil ve ilmi programmalarını destekleyecek Prezident Vakfı meydanğa getirilecek. Bunu Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko Vernadskiy adına Milli Kitapxanesinde studentler ile görüşü vaxtında bildirdi. Onun sözlerine göre istedatlı gençlerge öz kabiliyetinin Ukrayna'da ömürge geçirmek için imkan yaratmak pek mühimdir. Талановита молодь, навіть якщо вона не має для цього достатньо коштів. Паралары yeterli kadar olmagan istidatlı yaşlarga okumak, aspiranturaga kirmek, grant kazanmak ve öz ilmi takatlarını yapmak ve episi bunu Ukrayna gerçekleştirmek için prezident ve devlet yardım etmek gerek. Praga'da Ukrayna dissidenti Vasil Makukhan'ın eşkına kupür açıldı. O 1968 senesi Sovet Birlikleri tarafından Çekoslovakya'nın işgaline karşılık gösterip, 50 yıl evvel Kiev'nin Hriçatikinde özünü yaktı. Bunun ile bu Ukrayna işgali ve Ruslaştırılığına da karşılık edi. Botiş özününden geçken Ukrayna sokağındaki Ceyav kupürüne Makukha adının berilüvü hakkında kararını Praga'dan şehir şurası 2018 senesi Mayıs ayında makul kurdu. Ukrayna muzikası radyoda Ukrayna yırları kvotasının faizi 35'ke arttı. Bu hafta öz Twitter sayfasında humanitar meselelerinde Nazir'nin birinci muavini Vyacheslav Kirilenko yazdı. Devlet tilindeki yırlarının kvotası gün devamında saat 7'den saat 14'ke kadar ve saat 15'ten saat 22'ge kadar olmak gerek. Bunun ile Ukrayna tilindeki yayınlarının miqdar faizi en az 60 olmalıdır. Bu yerde haberler, talili ve eğlence yayınlar hakkında aytılan kvotalar 2016 senesinin yazında parlament tarafından tayinlengen edi. İcadi istidatlı Ukrayna, Kiev'de ikinci kere medeniyet ve istidatqa bağışlanan halkara forumu geçti. Bu yerde iş adamları, biznesmenler, sanatçılar, ekspertler toplaştı. Onlar birlikte Ukrayna'da icadi istidatlar alanının inkişafını müzakere ettiler. Forum 2 gün devamında geçken edi. Avropa Birliği'nde çoğusu memleketler kendi icadi sanayini iktisadi ösevge getirebilecek tarzga çeviriler ve neticede çokça iş yerleri peyda ola ve biz eminmiz ki Ukrayna'nın bayağı icadı var. Aytkanımda turam. Çünkü bu yerde bulunganımızın esas sebebi genç Ukraynalılar için iş yerlerinin sayısını arttırmaktır. Bugün Ukrayna'da IT sahası efsanevi olmaktadır. O aman episi sahalardadır. Bölge inkişafında, işlenuv sahasında. Tam bu sebepten IT sahası diğer sahalarga gayet büyük tesir etken sahadır. Bu hem kuruculuk, hem çiftçilik, energetika ve diğer yenileşler. Bu sonki haberimiz edi. Yayınlarımızı kaçırmamak için bizim Facebook ve YouTube'daki sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Üyetiveli olunuz. Uzunuzge maqayt olunuz. Görüşkенше.